Kajing thmu ka sarkar jala ban penlong e kajing snga pai ba ban bu e ka jaka thenyot ne ka Martin Hanong Hali kala pulom no na kajing persha do yap jong ki pai ba ha kajing shisha menta kasngi ka khandai tarik ukala lingkot arjar posan katanat Meghalaya State Pollution Control Board ringkat ki Magister ber ki pulit kila hiar shakate ka jaka ban penlong e kajing snga pai ba Henry kila sha khang no sabak ha ki pai ba ki bayalum billion ringkat ber ki plakat ban persha e kani kajing thmu jong ka sarkar jala Kila persya ahlor kanong rem baka jingwan ra. Dadok ta sini. Itu tik jauh segi berpendak. Sawan. Dalam mandi. Alam ada. Jongka Office of Meghalaya State Pollution Control Board. Banda kalian jongka Office of Deputy Commissioner East Kashmir District. Ngila wan shani jaka bantu banit pelong ya kata jiput sekopai ba po anong hambi. Indai ang ni dengan lai poi sya begin poi sya kasong ado kita sange ya ketim gejongi boro artim ban in poi sya te sya ka jaka ban pelong ya ta jiput so pan ba te kuma chepet bang ni baro sya ki nok song ba na kaliang deputy office of deputy commissioner ban na kaliang office of Meghalaya State Pollution Control Board nale baro kabodang kat kum kaan ila pete pat baru amdunai kalai pusngi yang bagi kot kubor kaparing buat kasi nila kot ru iki pajba ban aru kijing thok ijoki te ha kani kasngi hapor bangi wan shini ni wan bantu ban net bei kladon ka jing persya na ki katu kani kisnong tiba banim sha ingi ban net chatika kajaka te ngila ya kren hangni badi ADC ru bapai kalau and order ti mai ru ila pajba ka situation kamlong kamha yangi bangin net sya ketika jaka nomor ingin yo ilat hiru maka jingkhang ke surok nanti paiba ni jaka ye ha kepada ya kini baru section ong ba nakaliang jong deputy commissioner office deputy commissioner ban nakaliang Meghalaya State Pollution Control Board nila atem ban penlong yang kini dengan Islam la but ke procedure ban penlong yang kini public hearing ru nila le katkum ka an kelabu haga EIA notification jong ka arjar Rio buat amendment kepada arjar dai. Tangan IT pada hai kong umdor iban sempat dikerai pang habai dai ban pelong ya kenika public hearing. Bat ka ay kacing do cing mentoy la dawan kenika Martin hapo senong nong hali. La daban pan sengaulut ya kata. Na dong sedong. Te harban hakaban nengkong uang yang iba to. Ngan sukan sendan mah namangi la dap yo ilut la dap sengaulut ikitu ki ai ki bau la dap kan menen. Tiha kabau la pento beria ya kayeng kesem ke conga boong babadai tang kai mai ipa conga ki hemen ki conga ki badan bentaya kan ni hacing sisa kata kadai tang kathok ka syukur bala sya penbit ban yo spa yo kelur ya la de hendrai lanlut ya ka ai kecing sisa barokhot bore no kenang ba ban penpau sya ka perthai tang da kathok ka syukur sudah Dau sudah bat saka wairu tang nakadaw bangilong kinong persya Martin ngimday kinong persya senong ngimday kinong persya Martin tang nakadaw bangi persya Martin kila be yang ina po dorbar hado mentangim yo asuk ban syong dorbar bangi yo ban syong dorbar de setang katuhi kesngi bakhot pajba ban penbenaya ke public hearing hang tu ngi yo ban penpau ba syaka senong bangilong bet kinong persya Dengil ada ban penpau hang tu datang katu ngi yo ban syong tenalor kata lada don kamkum kaya briu ka ai ru ya katu kisen yang ban lum ya briu hendrei na kaliang jongi hi kinong persya ngim don bentasuk ngila long lupa sabar na ki cong ka senong desa kawai kaliang ru na kaliang cong ka kicing mentoy hi ki bah apo cong ka senong ya ka bangi yo i mentangi keren khamtam kum katu ka pisa cong ka gas pipeline ka ba mangi hado mentangi empat yo tip lau ai ni ayang iru ngim tem tang bah baki wai ki la yo tingi dawa kan bangi ru ngidai ban yo balai ka hok ka jongi ngidon kata ka right to equality desa ka wai ru ngapen paus ndon hang ni sepi ka perthai hi baro ba usordar udah dep keren yang ngamenin bau ang ba ban takil yang te compare to ngamtep hakanu karukam ban takil yang tang ba to takil kat ba fis ngaudai ban takil yang tang bala dang ngalong kumno hang no kamut kadai bet kacong u cong no tang kata kum ka nong senong cong ka nong hali tengah ngau ba kani kadai kasin syuk ka banengkong handai la dai bet ka bakado
Namar ba baro si kata ngalada pensengau siya ki social media dang menhakan ni Henry Utarik ru ngalada ban pensengau ba ngimon ya kene ke public hearing bakan wan sini siya po nong hali kidau kidan sibun tang bang ngalada beli tholut ya kidau ya kacing mentoy kacongi bang iyo na utu ulum solat bamut wan ka Martin siya po nong hali te ngilada ban pensengau lut ya baro te ka ba khaddo hi ka ba menta ka long bet setang bangin syu pertama siya kini kipat ba dalay lay ru ngimon syuk bakum kani kanwan lanu ru nama bangil adab dalay kita kum kito kicing keren nakaliang jong kasinong baki ladab keren menen baki ong ba kito kilong keme ki yatho ba katu kacaka kalong ka bala cengai palan napo ka sinong ka ba mangingi syong reki ong ba kala cengai bar kacing wan cong ke projek kalong ka ba dap da kacing kemen na ka benta cong ki rai kata te kamot kala long thamula haba mangingis ngap kan cengai hadu kan no san phau sis pamitar na po ka Martin hapo ka yeng ka bagi kisyong kisa te kata te kamot kam laban long te sa ka cakarap caka syong yeng ro kumot ngimdon ngidan setang une uwe hi ulum solat menta uba mangingi yo ban pendon kam yo te lada une kamot lada kibar sinong kamot lada kiyo na ban buhay hang ne ka ai ka ban cia yang ite kamot dalay lay ro ngin siembe ya kane ka rai menta kasngi balano ro ngim kwa syo ba kane ka cingtrwa ya ka Martin kanwan sya ka sinong nong hali dai ne am kunta Om sa borwar ke Martin namar ngim don caka syo setang kane ka wai ka caka te kumno kan ngin sya kalabi ang tangkata dalay lay ro am Karena pak iyang kia dan lay patam ai dan dulu kita kesan ya kena kamatan. kidon Karena iyang ai try kiba Kristyan tin ang kumno lay namar ngingi dan sau phau yeng te sibo lada kidan lay spa sau phau te kamot lay spa san phau kindan te kamot ngila dan ngilong betang sau phau yeng kiba persya ya kane te sau phau yeng kidai kinong persya ya ka Martin Jelas pak kita kita kesan. hoy Amat pidin na po nong hali. ngaday na nong hali Kan kesan ya kena ka Martin nama ka kibatai ba kadang kita lada ban kena Martin. kumno Kaya kada ko ba pulong iki bakin kesan de ya ka kini jelas pak iyang. ya kacing Kristyan kacung kite ngim nang ongsyu namar ba kum kinong syong synong hi nalor bakal acan nalor sebom don cakarep syu tesa ka bomdai hi kata ka baong ba kababha kabuan ra astang kacing sma utung tena kaliang jongingi ngi bayo iya kata ngisngau baya kacing Kristyan kacung ngisngau ban penremcur ya ki kum kilong keme ki bayo i jengai bar ki babat hiru ya ka khandau ka siam te habaki ki kwa e bande ya kata ten nang ong kum no destang ka ba kum ba ki la pen pau te ki ong ba ku apisa kan ngi persya sa ka sarkar bangi dawa ba ka khandau ka siap kan sa ban yo ki pateng ki jongi tela dama ki pat kim perkhat syuk ban yo ka pateng te kadai bestang ba ki ku apisa Jonga kum kalong kemi ka ba syong markhap bar kene ka sinong nong hali te kane ka caka ka bangidon mata ka dei kaput na ka ngaparem cur ha ka bede dam tau surdan no hali ha ka ba umut ban le ke public hearing na dok ban kong la da dei usurdar ba burom kumo kabut kumna haba umut ban le caka syawai kumut habjat lang bana pedang congi la dei ban burom te na kaliang congi persyacur na marka sinong singi dei ka sinong ba ban cakta ki ki bami ki cebok caban ki bakta ka ko jakya kalti ke bakim ko pelu i bawan kalti ke baret ki khlu khna ba ya ki skur ki mani ba ban ya ki cebok ka babon kin hap te na kaliang congi kum ka sinong Jarot ko syong senda bat kini kanong hali kemut une puat bangidon mata dai ka puat congi bat kade ka senda ka bangidon hani dai bat ka nong hali tiana kaliang congi ni kerpat cakaliang sarkar ba nado mata kasi bakam dai syok banwan sini ni kerpat ba kan wan pan caka syok ngin don caka ban ai yaki tengah semua banda kaliang congi kum kinong sunong ding jarot ding pasro ba apa kani area ngin nom ai caka dai lei wan sini ka than congi to kata Kerteng ri salang sana jarot hoy manga trup hinaman so
nong song jong kan nong hali em ngadai bet nong ngadai bet ki commission nong bet am den sang long keme man ringkat bat nakaliang jong ni kimpangite ya keluar order situation ko bala EDC in charge bala pe keluar order situation ka situation kam long bangin ya lech ta ka jaka mo ka bangin pelong ke hearing ai gila persang hi ban lech henry gila sak hang lenti do mo hang ni gila poi hang dia ka por no du ki president ai gila poi gila gila dan kata ka cing perking ya lenti ke sikian ke jongi ke bangin la ban poi sta ka jaka hearing gila snap ki cing kran ki jong ki gila sim gila ya interact bat ti ki cing kran ai jong ki gila ya snow ya kita ki cing ong ki jong ki barok khai di daliang jongi ngi kerpat ki pi ba kumbay la ya kran benya mo ba pi chala ki snong ai pinya penbet mo pinya penbet chala ki snong kang bangin yo dan sakawai ka public hearing yang tin ko ba la ya kran di ngi kerpat e pi ba pinya le ai ka kam kloi kang ba ki kam ki ai bro khai ya bet ngi la le si ban belong ka public hearing sa si sian pat mo da ka bangin pit e pi ai di kata ka song ha ka ting ya penbet jong pi ki snong ai ki kam ki jam ki jong ki ti mentar nakadaw jong ka ni ka yu ka ba yimla ban pelong ka ni public hearing mentasi tingin call off na ka ni ka public hearing